ҳамчун як шаҳрванд розӣ нестам аз ин нархи баланд ки бардоштанд. хуб шояд дақиқаҳову масалан симкортҳоро ки масалан нархи суҳбату дақиқаҳоашро қимат кардан шояд, лекин интернет масалан намешавад ва хуб ман масалан хоҳиш мекардам ки якам инсоф кунанд. به همین هم اینترنتی ما در تاجیکستان من فکر میکنم که اونقدر صفت خوب هم نداشت، لیکن نرخش خیلی گران بود. نه هر آدم میتونست که استفاده برد از اینترنت. اگر که با قیمت‌تر و نرخش بالاتر بردارن، من فکر میکنم که مایل شخصانی که کم بیش درآمد دارند، مبلغی میتونن به دست آوردن، اونها از ضروری میتونن مثل اینترنت. دانشجویان چی؟ Это такая обостренная ситуация, потому что за счет интернета многие получают знания, в том числе и я. И я считаю, что это приводит к деградации, так как люди не будут получать те знания, которые они до этого получали в интернете. Ба фикри ман барои бисёри ташкилотҳо мушкил мешавад акнун, чунки хай соли сайёҳиам рушди сайёҳия эълон кардаги буданд, ҳамаш ҳамин коммуникатсия аст. Хай барои ман гапаросташ бисёрио мардум камтар норозигӣ баён кардаги буданд. ба фикри ман дар ин хусус гап назанем беҳтар аст, барои ки дар ин яъне политикаи ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон сухан меравад, гап назанем беҳтар аст. барои ки шумо фикр мекунед ки бояд дар бораи сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон шумо гап назанед? барои ки дар баъзе онҳо ақли мо он қадар намерасад. Агар ягон гапи ноҷо агар гап занем, шояд ягон камбудии зиёд шавад. мумкин аст ки ман бо интернет сару кор накунам дига аз нархи қимати интернете. Власти не слушаются, они ищут свою выгоду, то есть если бы слушались, я думаю, проблем бы здесь не было никаких. از اینترنت کم مصرف میکنیم، نمیکنیم استفاده دیگه. خط مجبوریم قطع شیم. یک خط ما یک خط بیلاین دارم از دیروز قطع شده. کسی با کی لازم باشد خیلی کن خیلی میخرد وای میکند، چون که خیلی کسی که اینترنت کتی کار میکند به اینترنت اوزا نمیتوند، همه کار اینترنت کتی رسوس. برای من خیلی боло абал қудрату бояд ҳамина фикр кунад. Нет, я за такие цены интернет не буду покупать, я просто уеду в Россию и буду там пользоваться интернетом.